Karbi sarang hangamaya tumpen Vol Senior Citizen de Arani Katalondon. Borlang Fair High School Patuak Lamalong Congress APHLC lapen ASDC pen bang Parukrip ho aratatum BJP along kacepa okdo. Nilip Club League Football Championship Patupon Bomlung. Hydro Project apan ciri Paro Cricket Homra Troxike Rap ho along ligi PDG bualong binhu maratatum cikroy non hekthi. Aprang si birta kilara do anupan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Pinipai pai ni pai inkoira isiar niki Vol Senior Citizen de. La suarni pacetonung si Karbisar anghang ameye tumpen di phulu rulangso rang sinasarpo Cultural Center along talonpon. Karbisar anghang amay phu Padmasri dhaneswar ingtipensi mai jepahem phupon. Lapen kongchun bangpi sangpi simarong hang pipensi aluhia tumaphan pachinipon. Aluhia manpen EM Mongol Sing Timung EM Surjarong phar lapen ongdung manpeng kiduatum chetongdung. Karbisar anghang amay ko son pensi kapangtang ponjima lapen arta ke ong muchoratum jingrum pen ke claim ke dam thek jima pusi la suame along chethan chimumpon. Karbiatum man pen kidu lapen ke sar muchoratum pen lasu asong mahang pathek ponsi pini lasu ajay mek dengpon lo. Lapen la suame along kachetong dun man pen kidu atum chetong no si jingki chethan long pen ning arong lu pusi EM surjarong phar pen ning jepon. Arani, bukan panong arani. Dak itum di fulong kami sarahang ame pen petri pipon sidak ini laso senior citizen di talon pon dulu lasila bangso long CM sarpan phalo niri phandanang phalo lasi ningarong palo ilum dak karbiang bong mana karbiang long karbi sarang may mana senior citizen ko lang so kiseng kon thek por mangke kasi lamang so nilimohet nilam thiuta ninggilo aprang 1994 95 paningkan tame lamang so kiseng ifan ke bor idolo boy fit sitame hala lamang so hut ke nona son senior citizen mata dia masih amuni da phaita pachakun ei masih seng thek thek ko sam dolo ta nona bang thek long opinion son dak anu tin tum tame kupini ke thek kumane pen krita tang kumane officer kumane SS officer lo kumane sakuri ke pen krita tang kumane jutang jubat mane hirbang tok bang lah so atum andra kitong elo lasi bang so song ardi dojor song isinang man lo lasi lason an so se khelong kisung ke boy hurita melang atum alam ardi alang atum alam the kipaklang dun pen ardi long ni phantai si asong sonang man pola tai siro ako isi bangke la son lonon we chuprek chu pora hut api po to phan ko son ho ke chalana ni ba kelang pangkri bola bangso isi ilum karbiang bung lang dokong nono bangke prang ge tum bang khe tum thek dolong ape po tum phan ha kurane mela long thonum kok ta ha kurane kumhumila long pondet ma bidam kok ta pudu ta non ke la son geran ka lipus tamil tum long tame api po tum phan saru pomat kelang pangkri ju la son do ta hala sai yong si non na bang swa song yong si dokok lu pude la ha pen tame ka do e alang tu ma kisung ge boy phan isi sorkar phan ki pachini pon unahut ba kapre long kelang pon kachitu pon ila bang so awar saidu pu Arta ke ong muchot sarpisa bora tumaphan asu atum kanghon kangjinsu kabipen kisung ke boy kachitong nang atum tadulo. Lapen sar muchot sarpi muchot atumaphan kidu kedam kachingki kachithana phan isi ahong klam kidu pen ning kacheparong aphana kenang sot lopu matha ponsi kedam tang surhinira inkoira pri niphai inkoira isi armisi karbi saranghang amei mahang pathek ponlo. Lasu arani mahang pathek konde pen ini bangke Vol Senior Citizen de arani talon pon longlo. Lasu katalon pen misen pen kapachun pon long apot kacerap kacitudun do anaphanta karbi saranghang amei kongchun bangphi simarong hang pi pen kachuru pajirpon.
la munit atum isiang arta kan trok klep rengdet sakuri klem tum bangta retired po lapen ke kapre kam klem ta kan trok kep lo po tang te alang litum mane mithang aphan mane senior citizen lo pula so bang ke mane mithang che hok lo lapen la so senior citizen lo pula tang te ba la kisar lo pula tang te litum mane mithang kiduk kisung ba intum ke dam tang ko PPC ke claim ke dam akime ke heno kado ka wese ta alam te puthak mane kaching wai rap kaching ki rap ari sangho lahai setame intum mane chilong le mane mithang akam arpu an se chibi he malong setame somar sopi no sopo no sumar tum no tamang mithang kam chiklem po lakisar tum phana bangke mane pene koirok ason tachi theklong penana tum long bangke mani ke apai amithang kam biji chu ong mat apai pu phan chilang porave po loneliness mate lason hai mane loneliness feelings dokok titi lasina anatum la so sarang hang lakisar kikri atum an mane isi vedo se indom kopia kidu kisung ma ining arong chipi ining ke oyalam thiseta me chetana ko alam setame chetan chimpa ason pene ining karong dolo son pen ganing ke oy dolo lahai kado kawe mane ne tum kichetan kichin mum a platform akinang sot pusi matha ponsila sos asong ma ke seng polo Tim Karbiang long atum pen patir pipong si prek jam hawara long ta BJP kang dangamai kang nipon bom asong si pai ni phai inkoira isiar nita Lumbajong MEC constituency ke parlo Borlang Pher High School pathwa klamalong BJP kang dangamai kang ni ada por phai ner ke ba por pen dipu ka sa pathwa klamalong pen cycle pache jenga jai mek deng pongsi Borlang Pher High School pathwa klamalong an BJP kang dangamai ingnipon Lumbajong MEC Joni Timung pen mei che phem phu pongsi aluhiaman pen KAECCEM Dr Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dorsing Ronghang BJP East Karbiang Long District mai phu Roland Killing EMS MSS Board Chairman lapen BJP along klembang phu bang phiatum chetongdun la so BJP kang dangamai along Congress APHLC lapen ASDC pen bang pharokre pho aradatum BJP along chepa ogdun lapen kachepa ogdun araratu maphan KAECCEM Dr Tuliram Ronghang ari deng pensi deng ponlo আমি একেলগে গছ ৰোপণ কৰে মাকৰ নামত আৰু যদি কোনোবা যদি ঘৰ গৈ ৰোপণ কৰিব বিচাৰিছে এওঁলোকৰ কাৰণে আমি বিনামূলীয়া গছ পুলি দিবৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে এনেধৰণৰ আমি কাৰ্বি আংলঙত আমি গ্ৰীণ ৰিভলিউচনাৰী আনিব বিচাৰিছোঁ যাতে কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি পাহাৰত আমি যাতে সকলো ঘৰ যাতে গছ ৰোপণ কৰে সেউজীয়া কাৰ্বি আংলং আমি বিচাৰিছোঁ গ্ৰীণ কাৰ্বি আংলং আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে নিজৰ জীৱনত আটাইতকৈ দৰকাৰ হয়তো গছ লাগিব গছ থাকিলে অক্সিজেন পাব সকলো সুবিধা বৰ্ষণো হ'ব সকলো ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি উপহাৰ পাওঁ তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট একেলগে আমি টিম হিচাপে আমি গছ ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকৰ মিডিয়া তৰফৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙত এই মাহৰ ভিতৰত আমি 2,60 লাখ 2,60,00,000 গছ ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ গছ কৰি আছে গতিকে যাতে মানুহে গছটো চুৰ কৰি কাটি আছে সেইবিলাক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে গছটো নাকাটে সেইটো নিজৰ জীৱন বুলি ভাবিব লাগিব গতিকে গছ কোনোৱে নাকাটে আৰু গছ কটা মানুহবিলাক আপোনালোকে মিডিয়াৰ জৰিয়তে দেখা পালে আমাক জনাব তেওঁলোকৰ কাৰণে যিটো আমি আইনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰিম গতিকে আজি বৰলাং ফেৰ আজি ডিপুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমি চাইকেল দি যাম যাতে মানুহক আমি প্ৰচাৰ কৰিব বিচাৰিম যে গছ প্ৰত্যেক ঘৰে যাতে গছটো ৰুৱে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কাছা ষ্টেডিয়াম পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ আমি চাইকেল দি আমি প্ৰচেছন যাম চাইকেল দি চলাই লৈ যাম যাতে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে
যাতে মাকৰ নামৰ এজোপা গছ ৰুৱে তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি এইটো চাইকেল দি ঠায়ে ঠায়ে ৰৈ যোৱা হ'ব আৰু য'ত সভা হ'ব তাতে 10,000 গছ ৰুব। Nilip Club League Football Championship Dokhora Hidi Pathua Klamalong Pathupon Bomlo Kicheng Siarni Chingri Sport Club en Archim Sport Club atum Angbongsi Pathupon lo Ke Pathu Kicheng Arni Aluhiaman pen KEC CEM Dr. Tuliram Ronghang Nilip MEC Pobitra Rongpi MLA Dorsing Ronghang MEC Sorbon Kumar Tilenga Nilip Sport Association Maipu Vinson Ronghang lapen kaprek man peng ki duatum chetong dun. Pen itu 39 years bengelo. Tebus kami kita tangan ni kan sampai beleg ASEAN son itu nasan orang umuri be. Tebus kami pilih ani kami itu sport session pan lapen khela dula jitu ani kahang tu pan alang di encourage tekang sa doktor tu bilang hang tu so up program lo na jitong dun apa. Ni dia alang di pada churo party lo sining khelo alang kami di sport session pan ching hon pan opo sining ke pan lo. Sir, tim kon bang doji ladak. Ada ka tim lo bang kela son non club tum to start tim dum ada tim cap duk. Tim cap. So kan dia pilih benceng kon mo 6 September ani tu pajak kon. Kalang. Tela winners ke kon lo sir pathik kenan. Ni tum ke lagi winners ke ni isi ke tu so khela ke players selection of hasil. Prize money masab sub itu itu so. Asal hala final ni sultan. Female dam hanga award sai be sir. Non mat ni tum lo bang so bang tum usmar pan pasali pon bom bang. Erpoji la macam tum kapin betul. Non la arta kon tumo sir non. La bang itu mengke arta la bang itu lang pe da bang itu open Kalau dak pesi tum kategori bang itu selection bang itu lang pon yu semua pana age kategori semua itu ada bang itu place long itu. Pini ke jeng sik cepat itu mamalu sir. Tim. Pini ke jeng sik ada Chingri Sports Club la pe sik Archim Sports Club itu. Kona porben sir pangceng ke. Pangcengi ya non actually bang itu 3 kok itu apa cengkong. Jurur sir. Thank you. Pinipay-pay ni pa ingkoira isiar ni bin humara datum pirang kia mai kang ni. Laso pirang kia mai along kang ni ponki apar kor kan thialong KEC atum pen chiri pharokri kithomra troksike brapho along hydro project atuma phan ki pideji pualong chikroi dun thekthi. Lasi laso ki kham khia puthak kachisong pangching ponlo. Laso hydro project dak pen terek vek nangji kali polote karbiang long ang kangalong ta kachisong amede pathur nang kok pupusi phirang ki amay long pen ningjepon la reason ke thom along angbong la apar korkan thi la long le di la song angbong along chiri suri sira pharo ke thom bra trok sir ke bra pho achiri itum council sor hydro project electric company phan toyor det pusinitum tumi birta chilong dun lo Kasih bangsu joy pen giklem, nason rat karbia khai, inglong aso pan kibersit, kiber lason jakong pipen giklem ni bukan itu mantuni ta cidon dun dekhe la pen koi dekhe, lasi ini non bangsu media koi pen kapasini kang tu bang kelalo, itu council kacari itu jasmet, itu masih Dr. Tuliram Ronghang la bangsu a project nang itu claim tang lo claim tang lo bonsami la bangsu project bangke la dak ke tuteli ni tungke except tek thela me dana tum prabjin men chibitro nang ji pusi ne tum kadu kowe rap hoi pen dame labang kache song labang ke tumi pen sini tum ke chenglo la si jong si labang so a project jong si withdraw dre lo tang te karbiang long angkang pi ne tum kache song ame de bang ke la ke ko anong gi thur jine a por si chini po jong si nang tum withdraw dre lo tang te labang ke tum jong dam nang kok po je nang ni tum karbi hijan inglong asu hijan afan ke chelang red ke chelang rem kacilang rop akam siang tum ke claim lu bang sini jong dam tum akhela reason ke thom ni tum ke do ka dake bongo sina bihari bengali lu ke do kali kaduk ka we ni tum rong kwan rong kep krini ke do rata ni tum ke karbi yang se la penting long asong se ni tum la dak ke do prong rata ni tum ke plang o sakuri ke do service ke do pole ni tum ke do kali adu ana arong tina tum ta ni tum je theklong rep pai forum inglong arlong thak ke do prong rata se ni tum ni tum jong se la bang so dim men ke dam nangi potin kona lo ni tum non ke dam lang ke de jong si nang lila bangso project yung si gibi jikang tung ka preka development project yung sinang gibi kang tung pulang te ile tung kar biang long VGR long leta do utor barbila long heruni long la bangso long le sinang tung hara eviction si paprang nang jige kopia polo la long asu kar bitum ke do thek lor long le nang tung eviction ba ka preka project nang den je pan mang e mon e ritilo
non tamen ini tum ke do prong arat phan nang kaching ki nang kaching wai abe pin men sila bang so long leki jor chong hudet pusini tum tumi khobor silong don tumi jong sini tum la bang so khobor silong dum de poson te pini lone pena lone tum pe je par pu hop iri je par pu hop ke dam nang gi jong si nang liong si karbi arat karbi aso phan kaching hondo lipujang te la bang so project bang ke ni tu rongkep krisi krini arong arat tamen ni tum ke kasuning riji ke lalo la bang so project si betro bek nang gi la pende ni tu ma phan compensation amen pen development amen pen nang bairi ni tu ma compromise ke dam je phan ke ni tum ke mantu neta imang imun ta heman me lalo ni tu ma phan development amen pen compensation amen pen nang bairi la pente kaprek jakong hurang ben tamen ni tum ma phan nang pher nang habri ni tum nang ka phere je tum gali ni tum roni rong thom pelapudet kali ada karbi ni tum dubok di thekhere re tame karbia ok abi karbia nengang thien ni tum do ni tum lang kachesong tumi ben kecheng lo la bangso kachesong gen tum chun chitik abang kini tum ke sang selo je karbia so karba kasu di inglong aso panjang sinapa sum net lipudang te adai ke lagi council asor si chenang po athe karbiang long ke council tum si ayam pulo ke yong si council tum ayam pu yong si la anda risk chen un e pulotang te council gang ni ko pilo le ke dolang ke de munira tum ke don hem cobo chelo pulotang te api aposi dolo de asumar phan ke chelang nang ke api apolo ke lason taxi karbiang long ara phan ke chelang nang ji ke council ka charia tum hello ili tum ke matha dam lu pulotang te alang tum si matha nang poje ni tum dak karbiarat an ke ang litum asu de lason si matha nang po lasi alang tum che matha nang ji je ni labang solong leke jor ke alang tum chit kerak nang ji ni anwan sini bang phan ke yor de ni sumar ni su apan sini ke jor bang si alang council sor si matha dam nang ji long le leke jor kali karbiara so phan si ke jor ni liki pudam je alam ke lahen lo amen pen tum manang pher nang habri development amen pen nang bairi la pen de jakong kang tang risim kang tang la hai kupine di jakong lang no amen pen tum phanang pheri nang habri amut pi alam ke lain lo nile tum dak ke do prong ara tum ke la bangso project ke nang ne nile tum ha pusar adin men ke do prong la bangso long le sini tum long le si ke chelong nang ji akenang so compromise tang ho nane compensation tang ho la bang ke nile tum nang chetom thek the lage la hello Pinya birta lansi kang ton lo kardom